Ako. Ada ka chuna luto may tawar? Ada sa pudo nga ako. Ada ka chuna luto may tawar? Masalah enak kuy. Sakay tipo ko tal ni lele ama Ito lang ko ni singa ambo sakay abol may asa ta kata maasinga. Ya. Maasinga may asa hawas si balalay. Sakay tipo tal sakay lele sar. Ayun sakay abol ka tiba. Ama asinga out ko mesana ta kay banlu. So ta kana 5. So ta kana on arnabi. So ta kana viu. So ta kana walu. Sa wata odong ngay banlu. Yo kaya maunik ka ko kaya tutabi unga may muri. Parelex umay muri. Misada kan romasing okay salah tisar ano kaya maunik ya ka. Mesali tursara ko an rawasi asa na tahun seri. Okay pa may kainga pa pambabir ko. Wal ambu. May eka biruan. Sakay boso ko tal-tal. Ikay sana isara kubunaw ni miaw. Sakay na isara kubunaw ni miaw. Ika na sana kay ina ko kaya mau may kek. Kay ngani ko bigya mau may kek sa roto ba alo kan man sa roto may bigya. Sa kita talo ga iya mo ko. Sa kamu ka. Sana kay ina ko kaya natunga mas. Awa. Tano uni punaw lo kan abi atap ampan. Ika na tetem babal kali ga amboy. Kanita balik roto-roto itu. Oke, kita saling tahu ya kan? Iya. Iya, isara kupunaw ni miaw. Iya. Sana ini ko tolo ni kuha kaya mau umay kaya ka inga bigya saro na naman. Ano nga naman sa roto ma mauga sa ginawa ka alam ko eh. Ena tunga mas hawa Tanga lupa igya mo ko tal na uni punaw ya binibigya. Ika na titim papalal nga ambon. Adil lah full shooting lagi. Lama kage to backbench. Dakar. Ya, total ya. Itu apa tuh di ambulan rom. Batal mic ya, Kak? Cilulu. Ternyata lama kata Bu. Abi buun ay nasarang ako kaya